بيتي أربعة هيرك أبدي سيرك أبدي أنا خبجاني سيجافة ده بعدين ديجا تن أتدي توصلني بالكيس تن نجمة تاني سكرتين أما نجمان ده سو نكرتي لينا قشتي سن آمنة وني آمنة قاتي سنجرو سن فديدو قديدو لا كده ديمت وان توكي ولا ملي بعدين الرجال ديمتو الرجال وفو برتي جت جرتي أما درا قرتي متي نلهم فون من الرابع وما إتهاس وإته عبد الناصر منا خنا الرابع افتمله وانا جاي عمت أكخيزان إته لا برسيفته مو إيه سجيسيته ما هو مثلا لفنا خام السلام عليكم ورحمة الله أكسي جاكونا قرصمتو بيت بالبلي قرصمتو بيامات جريني رفجرة جاكوما بيتاني سببايسان نتومي ونخنون دي سببايسان شربشان دي اللي خندفته يجولا مالتي ديرو هركول كيساك أبدا مو مالتي إيجا أتيجا خود تخونو إيجا تديم تبودا إني نزني خوتا هنديبني أكانو مدى بمتا دفتاني اللي ننقافني أكانا نتداوا ميسا غرتي جرتا تفان إنيني أبام منخياني ونقر إني فان لقمان أركيجر أكان تداوا مي متاخنا خيسا إسا أركيسا في ورسمتو بي في نجمع خما نجيس بوياسان سنيفو دفين الديبي أكم جرتا ويويتين أنا جر لقمانو أن ونين أن اتك أبدا جرو وما جئني جارسا خيا وهما جئن ملي نمني خد أكنما تكا عبد الناصر كان منابهم بيخو منادبمين بيخو إكو علمنا ما جاسين الربا إلكي واللولو نتمان مخيصة في تنمي تكا أكاران تاني سومنا قدا خناني الرا أما إسمان غافدا إسمان بكا خاي بيخ بكا خاي سني عنافدو سنيفو الناس ديمو جو سنيفين كاميرا خي خالي داوتو يانجيني دفونا فانا ترانا في الراخي السلام عليكم. وعليكم السلام. الرمال تجرا كاميرا غاية تبلكيس. رجافي أجايب أسر الديات شودي ما. غافين سونغ دورا سلامة غافر دومه. داوتو تفرد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوتو تفرد بالكيس كم جرتنا يا ويا. يلا تربي. بالكيس أبي أني والأبناء الرئتي والأبين سنوي تودم تفكات يرتوا مالي كاميرا خايتنا يام تلاتي روبا خان خيسة دتشي روبا سنوح غلاني كنا يابي يتنا دتشي قدين دويتو غلانا من جيسة سيفي نجمع خي من جيس وعبد الناصر نجلا ديمين انجيس كانت الأوامي في أكيد تجافي ومننا سند لي أتكوبك أبداية شولا سنيجة شاتي سچما ورين دبمو إساوج دبمو دفتن تدي تنكم تاتي أكم تاتي لدكوبمو إنت تدي إنسا ديدا سنر راني هفتي لبو صومنا تنان جتنا تندي بنيجو تلمدا أما سو تكا عبد الناصر من الرقبين بيخ أول مرة من الرابع وما إتهاسو إته عبد الناصر من خن الرابع افتمله وانا جاي عمت أكخيزان إته لا برسيفتي مو إيه سجيسيتي ما هو مثلا لفنا خام فدا داوتو تري درتي وما أتي إتهاسو إته با من خياسان كوتشيفته دام ستك خيتي توفته جندر لا نابرسيسو كوتشيستمو أم بكم جيسته سناهين أنا نام قدين تلام بيه حسن ni beeta beynanu amina dhiifte deddeemte wanni jala deddeemte jechuun raaddi harree jala olto dhufuu barti yoo si jala deema khalaas akkasuma bareechu maaltu mana si haa jechuudhaan mana kanarraa baafte si khabaase nuti takka namni nu jidduu jiru sin jiru si khana jidduu jiru askanneen sin jaa daawwattoo duratti si gaafadhaan Abdi Naasir ijaan odoon arkee guyyaa sammanaa khimaas jala deemu jechuudha maaliif dhabamee jechuu haduba maaliif dhabameedhaaf guyyaa tokkollee dhufeetiin asii injirtooti jechuudha. Sillee nin gaafadha bilbila isaatillee dawwaleetiin bilbilli isaa cufaanaan jedha. Tamam isallee dawwalee akkan arma dhufeen najmaan mana kanatti ergee nyaatin jirtu akkasittiin bakka ofirraa deemeenis dalagaadhaaf hin biiziidha amma ramadaanaa kanatti dalagaa takkaaf hin biiziidha suniif hafe malee ani si gaafachuu loollee dhufee mana kanaa kanaafuu ati akka dile kana naammeeffatan jennee Abdi Naasir waan tuqe wallee malee si tuqe akkasumatti sila ammas akkiiti dhufuttiin jiramarreettu kanatti ammallee telefoon ananasi amma odoo daawwattoota fidura kaniin amma kana dhaabbadhee haasa'u kan gisee san bilbilee odoo si dhageessise anasi amachaati dhufichaan kaane jechuun narra beetii jechuu keetiitu si wanni godhan mallee ariyaa si fidiyaati. Tamaan wanni ariyaa si fidiyan jiru santu narra beetii jechuudha. An jaarsa kiyya bikka keessa na fiduu an sirraa hin beekan takka gabbeen beeku Abdi Naasir.
hayyoo kinoo bikka ummanni dhaqu san dhaqeetiin gaa bikka ummanni arabaa dhaqu jeensi fidee bikka ati keessa baasuu kinoo nagaan jaarsa kiyya baaftee mana kana deebisuudha onni biraa. Akkanan jeen qaba bilkeessa akkanan jeen namni jaarsaaf jaartii walitti aaruu waan jiru jaarsa kiyya niin dhabee qabii manannaa deebisii faajii malee akka kanatti zaachaa kana yoo naa goote anumaayyuu nan agartuu kaa'imas. Na jalaa baddee jechuudha. Akkamiin na jalaa baddare bikka kana godagodattiin si baas. Anammani soomana waliin dawwakaa isin dhiise malee wala ati Abdunaasiru yoon takka kee isiniin baas. Laakiin amma ati quba qaba bikka inni jirtu si quba qaba nagayaadhaan kabajaadhaan yoo ofirraa mana kana deebiste irra sii jira jechuudha. Takkaa deemeen beeku awwal marra sii baa dhibbattiin beekaa jechuudha mana kanarraa baasuuf. Maaliin beekte barra? Maalittiin beeka? Najala deemtee ati nageessu inni haakima san nageessuu dhabuu deem jechuu keetiin sanitti naagalte maanu jalan deemin an durgisi Abdunaasir wanni ta'e takkaa naaf inni afaan illee wal dabarree hin beenu takka yoo kanumatti illee akka wanni xiqqoo adeemtu xiqqoo booda fedhan mana keenya keessa fixan takkaa namaan hin gaanne odoo namaan gaanne odoo namni namaan gaate warri biyya tana adda nama buqqaasu malee waliin nama deebisuu hin beekan saniif jecha nuti hin beeknu amala amma dhufe kanaas hin beeknu ati hagandara deddeemee Aamina dhiisee Liinaa jala deddeemu kana hunda fiti maal itti gootaa jechuudhaan jaartii dur maal itti gootaa haaree abbaataa laakiin warruma durii nuti irra isinii jira jaartuma ta'e santa duraa san gartee sanumaatu irra isin jira kaan booda xiqqoo dhiiwanni janaan hudduu keessa isin dhiittee aggasii isin baafnu abbaa ilmoo teenyaa abbaa mana keenya jenne isin jala gaggaa maaf irraanii qaba. Jaartii durbaatti goota. Tanaka isheetticha ganda keenyaa tokko. Akka jetteeniiti baaftee malee annagaa Abdunaasir manaan baane nagaa kabajaadhaan mana naa deebisumaan siin deemu bas kilmaa biraa sirraan fayyadu. Jaartii durbaatti goota akkanaan jiru raanii qabdaati. Ni jettaa waliin harkanii. Oguu dhiiftee Aamina dhiiftee san jala deddeemtuun si beekee akka ati nama diiguu deemtu dhiiraan miskiina nagaa mana keessatti akka gabbaaftu alatti si harkeetiin jiran saniifu kabajaan naa deemti dubbisii hojii danda'u. San jala oguu deemtu jettee oguu xiyyattee akka jettu kana barti qeessite Liinaa bareedduu. Sun agartii maal ta'e Liinaa agartii san Aamina wanni Aamina gaatis hin jiru san fadhiidoo gurgudduu lafee deddeemtu. Saniinaan so'oman annalleen aarsiniitiin allakkaawsisiin antiyyaafuu. Sanifu annagaa naa deemsa kabajaa lafaa dhiisa. Aaminas wayin tuqeeni Aaminas ni jaaladha. Inni jamaa irra dhiistee haadha ilmoo teetii guutaan haadha waa'ee deettanii taan achi darbitanii miskiin haadha ilmaanii achi qochiisanii. Aaminas tan Liinaanis tan. Abadan Aaminas quban qabne. Aamina malee na quban qabne malee odoo na quba qabaattee dalaga jirti malee duruu asii dhuftee waan ati taate hunda si garsiisa akka abbaa mana kiyyaatis baaste isii itti bilbileetumaan itti akka jaarsi kee khalaas raadee eegee dhiigaa ta'ee ganda keessa gallakkifa. Raadee eegee dhiigaa tan ati deddeemtuun suni bilkeessa. Najmaa ittanii sagarteen. Amma Najmaan dalaga jirti ganaa gisee. Anaani raadee eegee dhiigaa naan jettee raadee eegee dhiigaa. Najmaa obbaleettii teessu. Najmaan waan gootee isin qabdu Najmaan haala isiin quba qabaa. Isiin jira. Laa isiin dalaga jirti miskiinni maal quba qabdi isaan lachoo obbaleeyyanii waan takka jidduu hin jiru. Ati wayimoo walitti diruu deemta malee waan nagaatiif kabajaan ammaan tana hayeeti. Naffiti. Kabajaan naffi duubaata akka heeraattiin si wanni godhee si fichise kabajaanin si gaafadhe daawwattoonni kiyya kun kabajaadhaan. Mana naa deebise abbaa mana kiyya. Sawwan laalta akkaan itti si fichisiisuus anaaf beeka. Gabiitti arabaa heera qabdi seera qabdi ani kabajaanin si gaafadhe kabajaadhaan. Naafiduu baattaa akka heeraa sanii bullagaa akka biyya tanatti bulan gartee ani ilma Oromoo tokko dhiiga kiyya jeetiin si wanni jee kabajaan si gaafadhe eega didde si beeka seeraanin si gaafadhe. Heeraa fi seeraanin si gaafadhaati. Wanni biraa haaftee takka hin jirtu anaaf dubbii walitti isin qaba. Anama wanta akkasiin jaa bilbila ittiin dawwalaa Abdinaasir saahiba kiyyaa sammalee nama dhaguu tokko nama dubbii namaa fudhatu tokko kanaafuu Abdinaasir gartee minaaf bilkeessa walirra nu laalchisinii eessi jirtaa meesattiin dhufaa jeetiin wajjin inni dubbadha yoo ni fi tilifoonan harka dhutee ni beeyta lakkoofsisaa meeqa. Ani bar bulookuma na godhe firraas bulook na godhe niin cufa bikka takkatti komentii bikkaan dhiyoo sana gallakkisetti rabbi si haa fayyisu. Maali rabbi si haa fayyisu naa ullaalle akkamittuu akkas jee komentii naa erge rabbi si haa fayyisu jee ilmi namaa an hammeenya sarraa hin qaba. An amma san hundarraa'u rabbi si haa fayyisu malee tilifoona hunda bulook na godhe itti isin bu'u
Sanifu yoo khasibu yani taate nagaa mana deebisuma khabaase asi namni biraa khabaase injiru an siimeet injira fixadheet injira daawwattoota riyya tana ala isaab beeka akka gartanitti isuma mana baas saba isaatti wanni tumam ani fit wanni dila nuti khabajaadhaani maashaallah wajji jira na siin nu seenee nu laaqe akka keessanitti odoo deddeem amina dhiiftee deemtu. Ayyee amma eega kana naan jettee zaachaa tana naan gootee anaas firraa na fageessite jechuudha. Akkamitiin si fageesse? Akkanatti si fageessu naffidi manni mana obboleessa keetiiti mana obboleettii teetiiti hundinuu annaa obboleeyyan kiyya saniifu kabajaadhaan bara nama kabajaanin si gaafa demina sitti hin lolle baramma wanni sitti hin loliniif sidheetiin si yaammadde odoo loluu fedhe rabshaa si wajjin godha laakiin si wajjin godha maaliifin si yaammadde kabajaafin yoo kabajaadhaan fidde hoo jechuu siin jee malee an lola takkallee sittiin fuune jechiinis soomana. Ayyee dachiin soomana inshaallah. Rabbinu amil keesu Abdinaasiris yoo argadde qabeetiin fida yoo dhabeellee ani dhufeetumaan si hojii natti deebisi kabarachumaan cal jetteen osin kanumaan si hojii mari'adha kanaafuu ani natti zannaa inni siin jaa ramadaanaati ansitti siin zannaa yoo wanni siin zannaa dhiiga kee garaa dadhabeetiin bakkaan galuun beeyta gamanna keenya haymaa dhufteen allaaliyyoo garaa dadhabe RTV gee dhufee mana hakamaa si geessee Haimana ambar wanni na arsu jiru mena dag wanni na arsu juratis asin na difte demu kanan gafatin ani khumaltu na mullata me ilma namati oguna mi khuna rabak ate amma usittin da silki ani nagara najman na imtes ani najman na tin najman dalaga ramadura ingalla gize galte nin gafada lakin natti nim nekana ette ani ma tu na dag gize khobana darbani na rachi deman ani tu na mama na marra mali lammin qabu firan qabu ma tu na mullata na dufena gafata ta ko mati yatachi khate rufta sammale nawma tokko khadfena gaafata rabbi sibase video khanani arkani rabbi sibase je mana khana dhufe nagaafate numa nagarre anuma fi rakkooti yaa wajibana keessa taa'u jira jechuudha saniifu ana saniin nam mul'ate oggooti dhufuu dhabdee isaa dhabamsiiste angarraanis nafidi anammoo kara kiyyatti dhuguma namni zinni nama bada sawuma keeti beejeetiin soomana jechiin si badeetiin jira dhugaa qabte saniifu nafidi khalaas nagaa nafidi Akan Abdinaasir bilbilee argadhu fidu dhabummoo naddeebu sittiimu daawwattoota duratti waadaa sisene daawwattoota fardettoota bilqistu bira geessanii bilqis akkana naan jechuu jirti raadii harree jala deemtu harree jala dhufuu bartii jechuu jirti ani amma dura gartee miti nilleen fuune fuudha raawwachuudha barsiiftaa jechuu siiti yaanni isiiti isinii gala isiniifin gargariiraa kanaafuu nilleen fuune rabbinaa fuusisu malee. Maal si fuuse taanu bikkatti godhi fuudhi dura taan bikkatti godhi beera waliin fixu odoo wanni hin taane dura taanu bikka wanni itti godhi tee wanni godhi taane fiifu la odoo taanu fuune oggu taan dhiiftanii masaluma yaaddoon taan dhiisee taan hin gandara deddeema odoo bikka itti galchuu hin qabu sun faayidaadha faayidaan qabu jechuudha. Hordoftootaa fi jaalatamtoota bilqistu ani nen fidaa inshaallah. Akkanaati agartan daawwattoota agartan. Yoo ni fi dhabe immoo. Hundumaa onuma deebi.